Combine sama kelas. Kelas tu kelas tu. Kelas tu kan kalau Kelas tu berapa? Kelas tu berapa? Itu yang kan? Ada mana sih ini ha? Zo, alam saya mang Fransi lah. Itu sing KSA teman tanang report coro lah. Lang itu mang Fransi kadang kerja kadang. Mana dah kasih sak, hanya sih itu. First kan hem, the building itu ada insufficient classroom. Mana tu abang tu mang ting dah, kalau ni kan ket phone ni, dah repairing lele, hang ulo. Ini tu macam orang diam nampak, lulek, no? Apa? Asyik orang dah masuk ini program kan, gitu. Jadi tu macam orang sah, kalau orang bahasa jagoan ini lah, ekonomi lah. Tapi bang, ini tu macam orang yang sah, si yang tu ekonomi lah, tapi ke, kirap mang le pubon pusing ni lagi, jonghong bom lah, ini cuma nili hoi nili headmaster gitu. Tapi esensi kadang bagaimana jonghong tong, lah jonghong menti dong le ni lah si hirin. Masa kita nak je lah. Lihat siksa do classroom kami, semar pen 63, student do 63 pen, classroom lang dapat nute isi wet buat yang isi kan lihat office room cebonai lah. Ingin bangkai kejawan kejitu rumputan lah, kalau isi wet lang sih 1.5 manjok tu. Kasi lihat kita anda siksa ke classroom kita ada je. Kita anda concentrate, kita anda sian lang le, semar anda concentrate nak kom mencet sama tu. Lainnya lain cuma hanya kita naik. Ke dam ke bang apa tak ya? Ke dam mang ke ini ke tower mesin tu tiba ke. Tapi round pan mau approximate 3 kilometers back situ. Kita tower condition mang ke itu kita hek manong lo dah ke. Biceng biri lo tiga songnya lah. Biceng biri long teh ni tu upaya yok je lo. Nong online ni tenis mana pot ikeng mesti bang nak kau. Inhan player work tu upload kita. Ni tu duty mang si claim nak kau. Namni lang kacara tu na assistant teacher habis mah. Oh bang, apa non alang dia pun apuriar kisu pemat silang non ni. Amen na ikason na. Alang limen makai budiman lah. Letak lo masor mah. Dah kali alang li ya, bukan yang corona apokalipsa. Lo tak bang dapatin sih bang mah. Oh, lah tak baik pun sih bang itu. Ni kerangke betung damhan coropar lo. Penili tu karbilo Charlie song Bokajan District Committee lapan HDP Branch Committee lapan carab si penili tu saden visit litum kahumri pon lo laki kecengsi litum danang long LP School oke hai ketok Bokajan Education Block under lo hadak dam pen litum hadak thek dam long lo hadak enrollment abang galang litum 60 plus do teachers tami so nom sa tenga bhai ni do lo ada kisung naib long na so school long non mat ke building infrastructure additional classroom da ve tapen non do bom a building long sa tambe condition ave pin tapen un blong da major repairing ampada new building ka sanction ji phanse li to min ben choni repon lo tapen hala da ko pin ma mid day meal pen dak lo uniform pen dak lo book sai hui se tame arona te hon dak le lo la si secondly bang li to ko homri tholo HDP miljeng ME school long dang litom ako na home read holo dak ke bang ben litom thek long bang ke alang litom penang andak student enrollment penang do 300 plus do 300 plus ang long ang bomben alang litom non teachers bang ako vacancy sitame bahai ni do lake alternative like ta lo ang par ke si bang hindi subject teacher la duita bang vacant do ko la song bong pen dak lang dam blong de dak ke aprang ke LP school pen amalgamation of it. Tanon api bangge LP school pen ME school amalgamation dah lo. Taso deng dia tapi penang ana bangke ME school pen a teacher kami LP long ke thanam na ngason do ko. Hada ta 100 plus do. Student 129 do.
Setami hadak dak em even exasi hadak already dolo note aku note pitulo hadak bahai ni lo ta hadak ta langdam blong de another bahai ni bak pinang la song bang pen em school long dak pinang ana problem dolo dak 200 plus ne students do de 200 plus ne students dolo em long la song bang pen la lang litum ahok pet ka nom sateng blong te 35 educal is one nothing blong te dak bangnel kep teacher nai da se la so bang kaduk abe dak Bokajan Development Education Block at Tomhan Stami si Choniri lo ang pada Carbon Thomas Council Education EM Richard Togbi kaya ay banami Choniri lo ladak pinangan school management ang litum kilang ni kanang so nilitum ipui Choniri alam thela po lo pinangan bang ka students enrollment bang dokok lo teachers kadure do aja ka dim bang ke teachers atum bang do lo enrollment jum hek la son do la si ME school la section tumhan bang ke 35 educal is one pateng long te la so anom sa teng lang pen pinangan school long pen teachers abisi do ko kadim bang ke student ke ong adim bang ke manage sunang po pusin lito mahin pen choniri padu pam Ako teng pamam lang masok ke bang to school visit bang. School visit bang ke la nilitum bang ke jong dak de lo sudame sudden visit ayan bang litum mentone lo son ki claim ponji do apen prabjin kar binglo Thomas Council pen sudame pothot aprang isia porni tum akimang dolo mission 2025 quality education apatang kado be ke damtang apor ho sapo west me nilitum review bang meeting do elo non bang pothot further la so strategy further action aphan nilitum mara chingwai lo so teng sinon ke bang jilang ko PTC education pa develop ye long ma la so phang ke nilitum kar bilo charlie song mus me on board idun po ground report ateng authority to man pachini po la se claim dam hi phani kai case me litum mahin pen bang ke chisigben long se do Sir la rakicho aputhak panali amthe CPD me sir. Raki hom kirim to mahala la solam bang ke ahok lo mithang setame karbilo charlie song long claim that pen dak more than 6-7 years is experience lo anti drugs campaign awareness aputhak ni tum penang claim atuwar ta penangan theklong lo penangan ki onis tame do lo non obi ki mi ari so yang na manchuning rialam thela pan lo athili tum la so hian jong se le tum chingrai dak the ili tum kichu ki jon long chere don dak the long ni tum ma future ki kangting na se do lo athe ke damtang apor pen li tum experience na teng long kichu dum han da me pang thek po rehab center pathai po rehab center pen chewang du pa ko ri dik thu bola tum ko chichu to de thon da se ki jor to man pedler dum ma se tam pinangan law and order reading pilo se ta ko pi ko son kang hoi lo ne action bang sodak de da se ki damtang apor se tam assam assembly long se pinang debate lo pinangan law and order dum mana pu lo ne po tangka chuende de palam na pinang klang la si ilitum ya se society ilitum nilitum karbi lo charlie song hin pen chuni ri bang ke la bang so drugs apotha ilitum 5G long da responsible ke whole community ilitum as a whole ilitum society tum bang se responsible dolo pini ko mane teron hem sor timung hem sor ingleng hem sor ong pi hem sor pu ilitum ka chi jong ali lo la ilitum ke la ke bang khai le palam avel ya se humanity ilitum langdam long ta ilitum ka duka be responsible de da ke komane law and order ta hai administration ta hai social organization ta hai student organization tahai kaduk wit do tahai la songbo se tame la so responsible bang ke la so fight ko son se drugs a hin ilitum ke fight je ma responsible kaduk wit tame la bang claim ra per ni bu sin lim ben chunu ta